Siyambonga uNkulunkulu losipha njalo sikhathi nelivi lakhe leli kuphila kwethu. Encwadini yesihlabelelo 115 verse 2 na 3 lithi, kungani betive bathi sewushone phi lo uNkulunkulu wabo? Ngenxa yetinto letendekako nangenxa yendlela lesikhulume ngayo ngaNkulunkulu. Ngiko lo mbuto ukhona, ngiko lo mbuto kumele sicabangisise ngawo. Nanathi thina bantwana baNkulunkulu kuyendeka ukuthi tinto mangabe tibonakala tingasebenzi ngendlela lobheke ngayo nangendlela othandaza ngayo, kumbe nawe lo mbuto bese uba wakho, ushone phi uNkulunkulu? Where is God? Verse 2 unempendulo lethi, phela uNkulunkulu wethu usemazulwini, wenda konke lakuthandzako. Ngifuna sinake lawo magama ngaNkulunkulu wethu. Impendulo kumele ube nayo letawusita wena, ube nempendulo futhi letawusita lomunye. uNkulunkulu ngesikhathi eta emhlabeni athatha simo semuntu ngendodzana yakhe lenguJesu, liBhayibheli lithi livi wakha phakathi kwethu, wahlala emkhathini wethu. Ngesikhathi asemkhathini wethu abengafanekisi kuba ngumuntu, kepha bekangumuntu ngalokuphelele. Kungako uyalifunza liBhayibheli ukuthi wake walala ekhathi nestorm, walala kunesivunguvungu. Ngiyacabanga nebafunzi bamfuna bathi uphi lo uNkulunkulu wethu, bamkhanza alele. Mabamvusa lapho kwabita ukuthi abonakalise buNkulunkulu bakhe ngekuthi ekhute lesiphepho. Ngalo kwenda njalo bambona ukuthi nembala uNkulunkulu. Ngalesikhathi asenyameni angumuntu bekati bophele ekwendeni tintfo ngesikhathi, bekati bophele ekwendeni tintfo endzaweni letsite ngesikhathi lesitsite. Abengeke ende kuthula kwesiphepho akulenye indzawo bese siyathula nakulenye indzawo, bekati bophele esikhatsini nasendzaweni. Bekati khombisa kanjalo uNkulunkulu. Kepha lamuhla liBhayibheli liyasikhomba ukuthi uNkulunkulu wethu usemazulwini, uyenda yini la yendako, wenda la kutsandzako. Singadideki mangabe sibona tinto letendeka nyalo, sibone ngathi uNkulunkulu akendi lutho. uNkulunkulu sewati khulula ekusebenteni tinto ngesikhathi sasemhlabeni, sewenda ngesikhathi sakhe sasezulwini. Akasendi info ngesimo sekubona kwebantfu emhlabeni, sewenda tinto ngekubona kwakhe ezulwini. liBhayibheli encwadzini yeMahubo 119 ngathi eMahubo 19 verse 1 lithi, emazulu ababata bukhosi baNkulunkulu, nemkhathi wembula likhono lakhe. Lolo hlabelelako Davide abengafuni kuba nesidunge ngaNkulunkulu. Bekangafuni uNkulunkulu ukuthi amthumise ngoba ambone makadzabula libhubesi, adzabula libhele. Uthi Davide, noma ngingakabambi ibhubesi, noma ngingakaboni imiracle ummangaliso, kepha mangiphakamisa emehlo ami ngibona tinganyeti, ngibona langa, ngibona inyanga, ngiyabona ukuthi ukhona uNkulunkulu usemazulwini. Mangibona letinganyeti tiphuma, lilanga liphuma, ngummangaliso lilanga ngelilanga.
David bekangamele ummangaliso lo wendeka once in a lifetime. Nawe mangabe ufuna kuhlala umdumisa uNkulunkulu njenga David lesimthatha ngekuthi bekayiworshipa lenkulu ngesikhathi sakhe, mangabe sitawuhlala simdumisa uNkulunkulu akukamele simbophele tikhathini, akukamele simbophele ekuthenini kungendeka lokhu ngitamdumisa, angangendela lokhu ngitambonga. Kumele ukuthi lilanga ngelanga nawe uphume uthi ngibabata lokwendile Nkosi, umoya wami uyakudumisa. Mawubuka umsebenzi wetandla takhe, inhlito yakho incibilike imdumise. Uphi uNkulunkulu emazulu ababata bukhosi bakhe, nemkhathi wembula likhono laNkulunkulu. KuMateyu sahluko 5 verse 45 lithi, kuze nitoba ngemadvodzana. La siyalwa ukuthi asithandazele tithatethu, sithanze tithatethu. Bese lithi sikwenda lokhu kuze sitoba ngemadvodzana eyihlo losezulwini. Nakubele ngifuna ukudwebele, ngobe yena uphumisa lilanga lakhe kulababi nalabahle, aphinze anise imvula yakhe kulabalungile nalabangakalungi. Uphi uNkulunkulu njalo mawubona lilanga liphuma ubokwathi ukuthi uNkulunkulu ubinzile ngale kwalelanga. Njalo mawubona imvula ina ubokwathi ukuthi uNkulunkulu is silent behind the rain. Uphi uNkulunkulu uyathi bonakalisa ngekuletha imvula. LiBhayibheli lithi unisa imvula yakhe. Imvula ayisiyo yalomunye, uthi uNkulunkulu ingeyakhe. Lilanga uthi uNkulunkulu alisilo lalomunye lingelakhe. Mzukwana ungaliboni ilanga noma ungakuva kushisa kwalo. Mzukwana imvula ungayiboni. Mzukwana ungasiboni isibhakabhaka. Sewungabuya utongibuta ukuthi uphi uNkulunkulu. Ngale kwaloko noma ngikuphi la ukhona, mawubona imvula, ubona lilanga, ubokwathi ukuthi nembala uNkulunkulu usezulwini wenda la kuthandzako. Encwadini yamaKorinte ekucala sahluko 3 verse 6 na 7 lithi, mina ngahlanyela, Apollos yena wafike wanisela, kepha nguNkulunkulu lokhulisile. Verse 7 athi, kepha lohlanyelako noma loniselako akasilutho, kuphela nguNkulunkulu lokhulisako. Kuyaphindwa kabili. Mangabe la ukhona khona kukhona into lehlanyelwako bese uyibona iyakhula, ubokwathi ukuthi kunaNkulunkulu lapho. Mangabe kunetinto lotibonako tihluma, kungabe tinzethe tiyatalana, kungabe ngemavivane, kungabe tinduthwane, kungabe tshani, kungabe ngumbila, kungabe ngemazambane bobhatata, mawubona ukuthi sekuhlanyelwe kwafa, ukubone kukhula kumila, ubokwathi ukuthi there must be God, kunaNkulunkulu. Ngoba leli verse lithi nguNkulunkulu lokhulisile, nguNkulunkulu lokhulisako. Nguye lo wenda tindo tichakaze, nguye lo wenda lo mangaliso wekuthi tindo titalane, tikhule, tifike lapho tivuthwa khona. Uphi uNkulunkulu akatibophele uNkulunkulu ekuthenini ufuna kubonakala vele ngekuphilisa iCovid, utawubonakala ngekusukumisa tishosha. Akatibophele uNkulunkulu etintweni lesingatikhanuka, lesingatithanza ukuthi bona. Yebo timcoka, kepha uNkulunkulu akatibophele lapho. Uthi uNkulunkulu ngifuna ungibona, ngifuna ube nesitunge sami, ngifuna ube nekungibona lilanga ngelanga, njalo uhamba la
uNkulunkulu athi bonakalisa khona akusho ukuthi le ndalo iNkulunkulu, kepha le ndalo ithi ukhona uNkulunkulu, ngoba nguye lokhulisako, nguye lohlumisako. Njalo usahamba indleleni, uhamba emgwaqweni, ungavumi ukuthi nabogesi bakwemuke buhle bendalo yaNkulunkulu, lilanga netinganyeti, ngoba kuyendeka ngenxa yagesi ungasakhona ukuphumela ngaphandle ubuke etulu kuze uthe ubona sandla, the fingerprints of God. Lithi ke live laNkulunkulu lapho kulokukhulako ubokwadi ukuthi kunaye uNkulunkulu wethu solo ukhona, noma ngabe angendi intsandvo yethu. Lokho kuyangijabulisa lokuthi kwendeka intsandvo yakhe la emhlabeni. Yebo kubhlungu mangabe uthandaza kungendeki lokuthandzako, kepha ngisafunza la ngibonile ukuthi uyathi kuthini Nkosi, kukahle noma kungendeki intsandvo yami leni ngoba ngiphephile. Kusho ukuthi angeke kwendeke intsandvo yemuntu nangempilo yami, ngoba nami ngiyabona akwendeke yami intsandvo kepha kwendeka yakho. Kusho ukuthi nami ngiphephile kude umthakathi, kude sitha lesiyawukwenda ukuthi sicele wena Nkosi kwendeke intsandvo yakhe ngami kuwe. Kude sihlakaniphi ngisho lonemali lotamvumela kwendeke yakhe intsandvo, ngoba uNkulunkulu liBhayibheli lithi wenda lakuthandzako. Futhi Jesu usitshelile wathi siyawuthandaza ukuthi Nkosi akwendeke yakho intsandvo emhlabeni njengaloku yendeka nasezulwini. Emasotsha lapha esiphambanweni athi kuJesu, uma ungehla la esiphambanweni sitakukholwa, sitawuphendvuka. But bani ngilo uNkulunkulu lesimfunako? Bani ngilo uNkulunkulu wenda intsandvo yethu? Hayi, Jesu wabona ukuthi angifuni kuba ngilomunye, ngikahle kulo uNkulunkulu lenguye yena, angife, angehle esiphambanweni. Either uyakholwa ngimi ngilenge esiphambanweni ngekwentsandvo yami, noma uyofuna lomunye uNkulunkulu lotawukwenda yakho intsandvo. Ngila khona ke labanye utawuthi khana zona emaphelekece uyawufuna uNkulunkulu lotakwendela lokhu, uyawufuna lokhu, awufune lokwa nalokwa, ngoba ufuna kwakha uNkulunkulu lotawukwenda intsandvo yakho. LiBhayibheli lithi phela uNkulunkulu wethu usezulwini wenda konke lakuthandzako. uNkulunkulu akukho umangaliso langa wenda longaba mkhulu longenda wena nami sikholwe nguye, lotawedlula umangaliso lasibhalele wona evini lakhe nalesi ubona njalo lapho siphila khona. Ngiyakholwa ngisho ungema ubuke sihlahla siyakhuluma, usasibona sihluma. Sihlahla siyakhuluma ubone emacembe aso ahohloka. Kube ngathi siyaphela siyafa, phinze mase kufika isizini usibone sibuya emacembe abuya. Lesihlahla singumledo lomkhulu. Mawungakholwa ukuthi kunaNkulunkulu lo wenda into tendeke, noma angasusa konke kugula, asuse konke kufa, asiphe sonke imali sibe netimali emakhikhini, angeke bese siyakholwa nguye uma sehlulwa kumbona kuloku latembule ngako nyalo. Ngifisa sithandaze sinalowo mcabango. Uphi uNkulunkulu wethu? uNkulunkulu wethu ukhona njalo uma ulibona ilanga liyawube likhokhwe nguye. Ukhona njalo uma ubona imvula iyawube iniswa nguye. Ukhona njalo uma ubona into tihluma tiyawube timiliswa nguye. Uthi Jakobe kuGenesis 28, awu ganzi simakathe ukulendzawo bengingakwati ke lokho. Ganzi simakathe ukulendzawo noma nguphi la ukhona, ukhona simakathe.
ngeke umbone ngegucuka kwesimo ngibabata lokwendile Nkosi. Lo mhlaba lo sendele wona umoya wami uyakuthumisa umukhulu simakathe. Sandla sakho siyabonakala, sibonakala etintweni letihlumako, sibonakala etintweni lebetifile, sibonakala emazulwini, siyabonakala emhlabeni. Nkosi, awudzingi ukuphelisa kugula, awudzingi kwenta simangaliso nyalo. Mawusenda Nkosi siyabonga, kepha awudzingi ukuthi prove ukuthi uNkulunkulu. Usemazulwini wenda konke lokuthandzako. Nathi sifuna ukuthi aligna naloko lokuthandwa nguwe, sikubonge ngako. Amen. Ngiyawujabula kakhulu mangabe utihlalele usalalele lo mlayeto, kumbe bongakaze nawe bonembuto ukuthi uphi lo uNkulunkulu. Lokho lose ukuvile mangabe kuliciniso lovako ukuthi uNkulunkulu uyatibonakalisa kuwe ngako. Usende sinqumo sekumemukela uNkulunkulu, wemukele Jesu ukuthi ahlale kuwe ngesivumo lesithi, Nkosi Jesu, ngiyavuma ukuthi wena uyindvodzana yaNkulunkulu lephilako lodele kude usindzisa mine. Ngajabula bese siyatsinzana ngaleto ndlela esingatsinzana ngato, ubusiseke njalo njalo. Amen.